Совершайте денежные переводы с электронного кошелька DC Next на все карты UnionPay в Китае. Bo'lsa kerak kerakida xona gufti mana apartga telefon qilib agentstoga mana xona zo'r yofta dod xildim bu kerakmi bo'lsa narsa ostida kazan Mani bros. Akotip bemesi kadar. Hoşuruk. Makante hoşuruk. Aformit kadar. Zilin çoğuştan. Alakun. Onda stories mekunam Instagram'a bakıp. Bahçeden almış kurdum ondan. Akutma. Bir gobat zemegöp da doğru zemegöp. Ama сегодня я буду готовить плов и выложу на сторис повторно. Yemekkimiz ana ben o internet adoştam ona güçlü gibi meyve döndü ama çiğdekli. Gışkne, hemin şmoyman hamaxi xuşurum. Ha? Meta istarahman. Hemin labam ayko hamaxi butun hami saat bark boy xuşurum. Ha? Hemin mum ayko hamaxi xuşurum hamaxi glad ke hamaxi siyavish mi mum hamaxi. Şuraya. قشم كومبليمنت كدام يقريت ودم شهرنا دوراني اوكي تاركور نيم قاشم اخشرم Ha, şuraya. باز حركة تدوي Hay mehinaxon nas chaqzdima? نفس شخصي Ha, aku mana xuddan xabaraton hast-ku, dina xonanga rafta gidan xonton be. Imroz yak javona voqran gufte budam, mana bu voqea dinda kun. Ham be sharm nadori darbori man akun yagon chiz interesli boshad pursid, mo boyad yadirgamay fahmim ku. Ha, yapım bana kududan gufte çiçi. Darbori khudam me? Ha, darbur kududan. Ha, man bahçe nas kor mekunam, ko'chagarda namikunam. Man bahçe idealni go'yman meshad. Masalan, nos, sigaret, aroq dur megardam. Oshpa hamto meramu sraza mebiyom go'y. Hechchi ko'chibul ishni raz namegardam. Umuman duxtaroye nigoh karna gap nazanit ne. Bamnik neman duxtarobe nigoh namekunam. Masalan, men oilammi, oili xudam. Tamom. Diga lishni hechchi ne. Normali pul mevam, moshinam hast, xonam hast, koram hast, pulam hast. Hamba idealni odamman. Yagon xel kam budim nest go'yman meshad. Man ba shawar kunid. Raso zo'r meshad. Rustikab ما همیشه شما با این شاور آرزو میکردم ما فقط میگفتم نمیافتم Nas. من گفتم که شما همون شما من یافتم Lekin guftam ona yakta minusam hast. Agar hamon minusni qabul kunid, oilamo naz meshad. Yagon bor janjol nameshad. Hamma vaqt xushbakt zindagi mekunid. چه مینوس؟ Qabul mekunidmi axi? یا بگید؟ Ne, agar qabul kunid megimda. خوب مالش Qabul mekunid ha? Man yakta minusam haminki duruq gap mezaman. Yaga kun duruq kutmaysan. Agar hamin minusni qabul kunid, idealni chotki o'ylamashim. Maylashmi? Ha? Brahte meshad. Yak chansini eda. Ako. Continue. Çıkışma. Nas? Neshnasidmi? Hechnosam. Shirib dena. Ha, xushru. Mamashanti. Nomash diya. Diye. Hani manki safla deniz.
Zöreka. این قدرتی میشم نه میدونیم بنابرا میدونم 2000 2020 سالمه من 25 از زورکا گفت نیست این اکا شما ناز میشناسید اینه؟ رسو ناز میشناسم دختری ناز می؟ رسوی هم ناز پزنده دوزنده میشناسید همه کار میتونم ناز میشناختیدن حق کنید خونه هم میگون دارد اوقات هم به مزه میپزد زور رحمت اکو این فرمستون و رحمت این اکجا شما اینه که ناز میشناسید؟ دومی؟ ها؟ این زنمی سنتا؟ خب اکا من روان نباشد ایسی عبا من روان اکا چی؟ من کارم بوده ایس تلفن ها دایمی؟ ها هست عبا تیچی؟ من اکا چا کنم؟ کودش کشو خودشه؟ من اکا شدم میخوایم پرولش؟ ها اکون تلفن کن چیم اکا؟ 07 چوه؟ تلفن کن من نام بده الو skåret på mich mi? Boğba tez yakta motion fistonet. Yakta bahçe ha. Çan sola tu? 25 25 sola bahçe. Yakta dastaj yakta pochka shikastagi, tagi chishmash fingal shudagi. Tez bioyit. Ne shud ne bioyit. Durust shud va ya bora durust shud. Maylash. Zanak. فردا دیر از اینه تلفن پوسته که بوده کو منه تلفن معقول شد نی؟ تمام رفتی بکن کجا؟ خونوب رفتی بکن ایست آنه بس فردا دیر از اینه بوات کو باز با یکانتش بیاد یکانت تلفن گیریم یه زنک اینه بین تا کمپانی بدست امانت کارگو موسکو تاجیکستان با بار میاد دسته خودت زکاس کنی هم لوبا اینترنت مگزینی رسیبه و آرده میداد است تا تگی داره بود چند پول گه؟ چند پول؟ 1 کیلوش 40 روبل چه خیلی دست اکون به تین کدن در کرنده داشت؟ یکون چی فرسانه دا؟ شطوری میگیم نه سخت کرم آبی چیه؟ داداش چاکا چوزی؟ چی میشه دی؟ داداش چوزی خوش داستی چاکا؟ یه زنک اینجا سیخت اینفرماتسی خونده هم بزی خوش داستی هم زیبا؟ مورو 25 سال عمر میدید است خلاص همین بیان آدم زخمه شدمه هم مردست ده یا وقتش بیاد همه میمره مایلا شو زنک تو 24 ببراندیو 1 سال وقت داد من اول پس خیلی نمیشینی آتش کسانده بلاگو Транспортная компания «Аманат Карго» доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор – «Аманат Логистикс».